ubuphelele media. Ngaphela umuntu uyafuna ukuvaliza bese ngithatha lesi sihlabelelo sensibeka phezulu
phezu kwalamanzi sengithi Nkosi bebengeze kumina beze kuwena nyanga yezulu kodwa-ke bathiwe inyanga ivaliwe baba kodwa wena ukhona la egcine la emnakeni ngiyethemba-ke Manazareth amahle masengenela egcekeni ngithi kuphelele ngoba ngiyazi ukuthi konke futhi ngizokuthola kuzokwenzeka kimi ngawathatha lamanzi ngikhulume kanjalo ngikhathazela ngisaba ngibona nokuthi ngidlala ngaye umuntu kodwa nje ngawathatha lamanzi ngathi akawaphuza wathi mese esiyaphuze onke emthuzisa umadoda emxanga eyaluze njalo wase siyalala wathi lotho balisa kwakhe asemthungo usefile angabuze lutho ukuthi kusa ngivele ngibophe umthwalo wami ngiphume la isho ubonakala sengiphansi wathi nje ngo-3 ngoba letwenze ngo-12 wathi ngo-3 ayizisineneza lenkosikazi ibiza umakoti wayo ngoyise yathi wemakasibanibani awumbona senginjani angisakhuluma ngasi Manazareth eqhumile nje ngasi waqhuma kwelibele ngaphansi iy'ntantela nje etshanini lakhe ayibona Nkosi ngathi lo muntu kodwa ukhona izinto zonakele kanje ngavuka Manazareth ngiyahamba ngazi noma ngangeziphutha kodwa ngangisaba ukuthi lo muntu uzohamba lapha ngoba ngazi umuntu ehambile ngangisaba nje ngale nje ngangisaba ngayo ngavuka ngahamba ngesonto kwakungoLwesihlanu efikile la ubaba wangisabona kahle avuke ngahamba ngesonto imoto zangithatha ngaphindela ekhaya ngabashiya nalendlu naloshende owabo okunye ngabuya ngoLwesihlanu oluzayo bafika lenkosikazi sihleli ngesince isidlukudla isihleli ngesinhayi lokho kuyiyona yakhuma yonke lento yayingaphakathi isihleli ngesinye Manazareth amahle yathi wena naloshembe wakho uzungamlashi Manazareth ngiyabonga njengoba ngisaba ngivuka naye ngithi mangabe ngizohlala ngicabangile ngalapho efike ephuma kulezi zabelungu lapha behambe babekwe khona kuthiwa uzofika siwasambe sombona ngathi ngithi ngiyombona ngifuna ukubona phela mina inyanga yezulu umuntu omhle kanjena besimbona phakathi kwethu sengifuna ukuvalisa kanti sesuku sengiyaphupha ngiyamaphupha kodwa lelo phupho liyasebenza kimi ngathi ngiyolunguza lapha kuleli bhokisi lapha ekhona wavula Manazareth wathi ngiyavula ngifuna ukumbona kahle ngafica ukuthi ulitha weglasi omushotholeza lawo kuyisitsha samakha wafika wavula phezulu waphuma amakha Manazareth angena ngamakhalami waphela usizi ngathi hawu kanti inyanga yezulu asekho futhi lamafutha Manazareth lawo mafutha nje ayavuke njalo mangicabanga ithi lawo mafutha Nkosi yami lawo amakha amnandi kanjena uma ngaze ngabikho mina ngophila ngani Nkosi kusenezwini
abahleli bamaNazaretha. Ngibingelele abafundisi, abavangeli, abashumayeli, abakhokheli, intaba yepheze kanye nentombi zemethele. Inkosi lo khulumayo ke uNdlunkulu waleli izwe lamakati phela lo mkhokheli la ebuhleli. Amen. Angikwazi ukuphakama kodwa ngiyabonga uNyaziso olwangisindise imaleni kwami. Sengiyalandela nami abantu abangcwele. Kuthiwa ke asifakazi inyanga yezulu, ngiyayazi mina inyanga yezulu nami ngishadile ngumakoti kulungiselela umakoti oyinyanga yezulu lapha ebuhleni lapha eMatabetulu ngasengikhona uzokanywa la indawo yakhe azobaka kuyona ngangikhona lapha ebukhosini bamakati. Le ndawo yakalwa uNgcobo induna elanga kaMathe yazokala lo muzi wasebuhleni ngasengikhona bangcwele. Kuthiwa ke babusisiwe abantu abalamulayo ngoba kuthiwa abantwana bakaNkulunkulu uthe sekuziwa lapha eMbeka inyanga yezulu nangisisekhaya ngingashadi ke sizoshada kodwa yathuthwa ubaba wayengekho inkosi yamaqadi kade kudala lisolundi lungqongqoshe lapho kwafika mangizwa kwafika inkosi yathunyelelwa kwathiwa khona ubaba inyanga yezulu lapha eMbeka. Nangempela lo wahlala lo baba wahlala lencebo ngangikhona futhi sengishadileke esizothweswa iziqu ukumbhishophu umkhwena ngasengikhona lapha ngaseklinikhi eKati clinic ngasengikhona ngomakoti ehamba inyanga yezulu ihamba ngehelicopter ngasengikhona noma imoto zasingakabi khona kangaka kodwa nje wathi umama ezala wami vuka makoti kuseni uyahamba bakuzokushiya ngamathele ekade bekudala le ncebo indizela ngehelicopter ibhawuzise uNazaretha wayo sobone ngamehlo sihambe one day siya lapha phezulu entabeni endala ngangikhona kancane. Kuthiwa ke ubusisiyola mnayo njengoba ngishilo ikade edala lalamula phakame lalamula kufinsizwa ngeke insizwa ngaleso sikhathi sihambe ilanga lamalanga kwathi bengizizwa kwafinsizwa ngasemlwandle yakhumbula kushiwo ngalolu Nazaretha mama kodwa siyadlala ke ngawo ngoba asisakwazi ukugcina imiyalo nabo konke sakuthanda uNazaretha iningi lethu lezi insizwa ezafela uNazaretha. Inkosi endala yesizwe sabaqadi yathi yobona ilanga ishowe yezwa amadoda ehleba ikhuluma ukuthi namhlanje lamanqamu kuba kuncane okuyinyanga yezulu kuzomele baphuthume ephakameni. Kanjalo nje nangempela yandiza ngemoto kusekhona intuli engakabi khona itiyela ihambe yothatha bakuncane lapha ephakameni yayomthukusa engazivela masizwa xoxo kwathi bayafika bafika ngekho umuntu sekumi inhlanga sengisho ukuthi eMaNazaretha le bonke lemshini labantwana banzavaza nje abazi ukuthi kwaqala kunyanga yezulu ushaya upiano ishayo wakumthetho wayifundiswe eYunivesithi Natal umculo umusic waqala yona inyanga yezulu ngoba abantu abami sengishaya izintsikoze nikususela kwinyanga yezulu
inyanga yezulu ke yayihlala esiflathini sodaka namhlanje kuney'tezi siyayibona kusho ukuthi khona umoya wayo phakathi konyazi lwezulu uma sekunje la ebuhleni futhi usazoqhubeka uthuthuke kakhulu kunakuqala ngoba kwaqala inyanga yezulu kancane konke lokho esikubonayo kwaqalwa inyanga yezulu ngike ngaya lapha entabazwe kulonyaka ngabona into esimangaliso bangcwele kuthiwa inyanga yezulu yazalelwa khona lapha benelanga namalanga entabazwe sasiya kabheka bezayo kaBhombela abantwana bakaBhombela ngangikhona bangcwele konke lokho kusuka kwinyanga yezulu isuka le ntabazwe izabangcwele kanti izosithuthukisa kanti izosiphatha ngiyamkhumbula ugogo uzali iqadi edala esihamba emhlabeni kwathi sekuzobiwa la kwinyanga yezulu ukuthi hayi bo amsekho umama wesizwe wathi umbonile ngidlula esandleni sakhe wena azodlula esandleni sashona ngimsebenzi oyenzayo awuyiseshe nje ukuthi wena uhamba kanjani la umsebenzi kaShemeni uphikisayo abanye bayaphikisa mina ngiphuma lapha ikopelo lami ucathi ngingele ngotweni angimina iqobo ngihambe ngiya ekhaya lamakhosi khona kodwa abasalayo ngidingida ukuthi singamchitha kanjani noShembe kodwa akakhitheki ngoba bakudalile ukuthi iyoba uyena wesiphathi ngazo zonke izikhathi bangcwele nami ngibamelele ngamazinyo ngoba lokhu la ngashona khona uShembe kuphela bamelele nangamazinyo nangani engibamelele ngayo ngeke ngiphushe kuyangikhipha khomuntu lo ngathi ngikhumbula nangu uShembe omusha ngiyamshaya baba mhlawumbe ngithi ngingani bangcwele ukufeke engibonile le ntabazwe angeke ngikhohle bangcwele wakhopha wathi sezulwini ngangihlela wokhaphethi laba bahlaza mhlawumbe ngilungele kanti cha ngiyahlala lelo khaphethi ngibajwayele ukhaphethi into engayibona lapha ngaze ngakhala ngathi ubabezala wami uwaholile amaNazaretha lwakabutha amaNazaretha kodwa kafikanga kuloku buhlobo nje bala entabazwe bangcwele akafikanga njengoMose ehola abantwana baka-Israyeli akafikanga eKhenani baqala 40 years behamba phansi abafikanga ngabanye eKhenani kaMose nekhathi lentala azange lafika lapha entabazwe labona lokubuhle ngaze ngacabanga enhliziyweni yami angeke ngibasikele amathikithi amakhosi wonke amakhosi ngawasikele amathikithi bangcwele engibongayo ke ngibona ukuphila futhi ngisazophila ukho ozongithekisa noma ozongenzani sengibona izimelo okuningi bangcwele akekho yona ngiphusha athi suka uShembe yebo ngiyabonga-ke bangcwele ngibonga lokuphuka kwami nje sengingcono bona kakhulu kunokuba ngangimele ngiyamnxusa uShembe angithande nami ngimthande futhi kungenelo umoya wothando bangcwele kwele simthande baba kwele sihambe lapho ehamba khona swele wona amandla swele zona imali swele wona amabhanoyi ngabe siyandiza sihambe noShembe wethu yabona bangcwele uBhombela uthiwa umavula kuvaliwe wathi ngemilo yakhe ejele yavuleka iminyango ejele ngaphandle bakhiye ngiyithi mangikhuleka ngiBhombela pho wena wawenza kanjani awukhombi ngani ngemilo yakho ngoba ukhosi amaqatha khombi ngemilo yakho kuvuleke yonke into bangcwele ngiyabonga kakhulu isikhathi noma abantu bathi ngoma ngeke ngafakazi ngoShembe la emaqathini
amazulu waphuma amazulu cha waphuma amazulu cha waphuma enyakatho cha waphuma la ngiyabona
uyaphuma namhlanje musiphatha zakho ehamba uthe mavuka kule madala amahlozi ezulwini hayi uthe angakavuki wathi masahamba uba uthi ngokutshela lokho uthi abhekele ubaba ngaphi emuva ubhala ukuthi shele ngathi ngiyashela waphela sayisho ukuthi ubani ibuzelo nje Sabe manaza mshana mahlase ezulwini ashola kuvuka induna lixoxela labayo lezezimboza hawu nazi ngibonile ndoda ethi yaphana yakungena yaqonda phambili ngayo yazi umbuzo uthi ngiyazi ngathi angiyazi yasethi izongitshela ukuthi impahla zami zonke impahla ekhona ngoba namhlanje naphuma la ngoba kusho intengo yakho ngoba ekhaya sasa manaza mshana mahlase ezulwini bathi khona kusho ukuthi ngiyona kusho ukuthi kuba njani kusho ukuthi indawo seyidinga kakhulu ukuthi ngoba ngempela ngeke udedele lapho uzobuka ekhaya bangatholakali laba bantu abashayo ekhaya amanaza ekhaya siziyoni uthe kusenjalo kwasha isikhathi lezi twice lapho kuvula umnyango yababingelela lapho wase ubuza lenduna ukuthi ubani wakaphuma akubesaphumile bathi kusaphumile bathi akagidimani nomntana bahamba babulanda manazi kwabuya kwafuka athi ngithule manje ithi angibulala mafika bamanazi athela phaya iyabuza bathi ukuthi nguwe ubani wakaphumalo wavuka bathi utshela lapho alikho tholakala ungenacala namhla uyagoduka umuke ekhaya yempela kuthiwa waphuma manazi asemashekasezini waphuma waye ekhaya bafika ekhaya induna phela zabhikizela abantu bazombuka bazombona hawu waphela khona lena kumele ngibuyile Sebatholakala labo bangayo mina ufika ushebe kona lewazothi angibuthi impahla zami namhlanje ngaphuma ngamuka ekhaya ngoba ngihlale emtendeni namhlanje manaza impahla sezulwini base babona labo njalo uyamazi kodwa wona ushebe abuzi amazi ngoba ukhonzi nakhona ke ubone kanjani ukuthi wena uboshiwe la uboshiwe into engekho wayenje ushuthi atushemile amen sekushabanga igobini leshopha uyabona nje ngoba ngiphuza intwana kusho le ithi mina base ngikholwa mina ngohamba ngokhola kashebe ushenda kakhethi nayo ukuthi indulu ikhiphe ngoba ikhoza khona akakhozi khona akamakoti ayena ukhona ingqondo lapha bambuphele khona emangeni wafuba siphumile ekhaya manaza mshamahle asezulwini wakithi zezithe manje ngimnandi kakhulu base ushumalo soyezwa ushumalo wasezulwini uchabathi phela indulu ibuyile lapha ikhishwe ushebe ejele lapha kade musheko wasethi akeliye khona wasewahamba wathi lo uyebakhuleka wambuza wasethi phela umfowethu angazi ngishende kodwa ngombonile waphendula ngeke waqonda ukuthi wabuya uphuma khona kanjalo phela manaza echamahla sezulwini uthi umshumayeli cha hayi siyacela ukuthi singamanaza letha ethina ukuthi sizintane sabatha sizokubeka umthandazo ushende wezindaba enkulu ayikhiphe ejele imali wawuyiphuma cha bathi ngicela kodwa ningakwazi ukuthi sabatha ngigcine ngempelo lesihlanu bese ngizokudlula isabatha ngithanupheke wahamba bemanaza chamahla sezulu wafika sitshela sabo sasesiza nayo lesabatha masifika ke ngangena inkonzo yasekuseni mayingena inkonzo yasekuseni uyaphuma uthi bekushumayeli singakaphumi singakahlangani sonke kodwa wena phumalo ungamazi lo muntu okukhiphi
into nje na uthi awunamazi nani ngibonile Nishumayeli kanti uphethe amafoto obaba bobathathu akhiphe isifoto ngababa uqale nje ithi nginacha ubenge nje alibeka athathe le langa namalanga amunye ngathi ngathi wena hayi uthemathi ukhipha lenyama yezulu banazaretha amahla sezulwini wathi ngithela kaBhili wakhe nawe ngelo ngiphethele wathi bathi kuphele amen inkosi sisesemuzwa ukuthi ungayibalekeli into ukuthi ngoba kubi ubusuyabaleka ngoba uNkulunkulu usuke ezobuya ibeke endaweni yakhe ngelinye ilanga inyanga yezulu emzini wasephakameni ufika umakoti uphethe ingane uthwemelele nje wena wabona inyoka uyabuza inkosi ukuthi hawu yini makoti kwenze njani uthi lengane sineminyaka emihlanu ingahambi ingenzi lutho njilele kanjani sebeze baphuma basemzini wami bahamba bekufuna kodwa ukusizakala ngakutholi kuze kwafika ukhokho wayo lengane ongugogo kimi wayo umkhokheli ushuthi nelinye ilanga abantu abadala bebenakho lokhu kukhonza itiye waphela ushukela wathatha utiki la inikelwe wahamba uthenga ushukela wacukuza ibhula wakhipha ngombhotshozela kanti sekuyonakala izulwini sekuzobopheka umuntu obengazi ngalento ongakafiki ngisho emhlabeni ukuthi ekashembe indaba ayipheleli la asho njalo amakhola athi aphelele ePaladini nathi maNazarethi uma singaqonda ibandla bonke labo shembe sibabuka lapha siyobabona ngosuku lokugcina ushembe makasenze sihambe ngokuhlonipha ithi inkosikazi yayivele eGoli ifika phakathi kwalomuzi wasebuhleni ithi bingazi phakathi kwaleli khaya kodwa ithunyiwe ukuthi ayize la ekhaya ngenkinga enazo noma ilele ebusuku iyawubona lo muzi imbone lo baba ngoba imboni sibuya kuyo ithi sengimbonile ngifike ngakhulu
bakithi nangonkosikazi engasasilandisa indaba beze ngazo usekufikene wabuka ubuhle benkosi ngoba la ekhaya ukhethwa ngakho konke okuhle wena ufike wakhetha wakubona wakuthanda ushembe bese yakhetha ngakho amen uthi ke lonkosikazi ekhona le eGoli owayevula ikhanda linquqawe nawabona ibhokwe ogayi ugwayi alifakwe lutho leli khanda ngokuthi uma uyinazarethu ubona umuntu ongayembethi ingubo emhlophe efika phakathi kwenu engenzile lokho kufanele akwenza kufanele umphakamisele izwi fanele wena ulungiselele ukuthi umsize ngokuthi uzufinyelele lapha fanele wenze nje ngoba manje uma usuzolwa naye uthethe angikwazi nalokho uthethe ongaka eManazaretha ukuthi kwaba okwani awasathethe ikhothi kube kuhle angazi noma idimoni elithumbayo noma inhlobo ushemba kasenze sibe nezinhliziyo ezinene ngoba yena uphambi kwethu nje kuphela lo nkosikazi wathi mangabe eseyibikile le ndaba yakhe kushebe sesimgqokisile ngendlela yasesontweni phela ukuthi afike kubabe egqokile kahle engavezile leli khanda leli lomuntu omdala wathi mayesebuye enkosini wathi ingabe abantu abasemhlabeni bayamazi lo muntu omuhle kangako lo muzi ngoba mina ngisuswe eGoli ngezala bengamazi lo muntu omuhle kangako into enkulu ke engayilalela kuye ethi wafika ethempeleni sebona ithempeli wathi ngangena kuleli thempeli abantu behlezi behlanele ukuthi kungena inkonzo uthi lapho kwakusuka amajuba ijuba lifike lihlale phezu ekhanda lomuntu nomuntu uthi kodwa into engayibuka ngabuka amanye amajuba ayethe mayifike ehlala komunye lifike bese liyakhathala licobeke ngathi seliqile emanzini uthi ngaleso sikhathi laliye lisuke liye lapha kubaba inkosi malifika khona lizofike libobisa ikhanda ebese yabhala ibhuka liphethe umqhingo omkhulu ongeke uphathe ngesandla elingadingi ukuthi ulithwale ekhanda uthi liyosuka lijokoleke mase lisuka kuyo nomunye kanjalo amanye ajabula yanqashambula phezulu kwalamakhanda amanye afika aqobeke asazile noma thina wethu asekho asajomba ithi inkosikazi yezwe lakithi enkandla sisenkonzweni ithe isekhaya waduma izulu ngekhathi zantambama waduma laqeqelula izulu masethe liyaduma ke ayi liduma ngalendlela ukuthi uzungabusazi noma uNkulunkulu ukhona noma akekho uthi ke lonkosikazi ke lathi selilibise linjalo izulu uthi ngaxoxa ingane sangena endlini sahlala phansi selimnyama selithebhuke uthi ngathi mangiqeda ngikwenza lokho uthi ngabona inyanga yezulu ithi ixosha phambi komnyango yalunguza yathi ngibangaki la endlini uthi ngathi ngakaphendula ukuthi sibangaki yasithi no9 uthi emveni kokuthi asho lokho lavele laqhuma kakhulu uthi bathe eqhumeni kwalizulu maliqeda uduma masiphumele eminyango imbuzi ezu9 zonke seyifile ekhaya ushembe lo esimbukayo namhlanje size nemthwalo shembe emagcekeni khona imthwalo siyithwele kodwa masilapha phambi kwakho shembe suke silethe yona siphumule izona umnyazi wezulu ithi intombazane la ekhaya ngaleli yalanga elikhulu
ithi intombazane mina kwaqhamuka phela le ndoda yaqhamuka ithi inkonzo ayikho phezulu. Nami nje ngathi mangithi nezathu kwethempeli ngavele ngaqondana nayo imphupho. Ngoba kwakuyimpulo phela yayingagijima ekhoti kube kuhle. Yagijima le ndoda nganqwamana nayo yathi indoda ayikho inkonzo phezulu. Saphindele emadokotela sesijabule. Sathi ithi intombazane ngalelo langa ke mama. Mina kwafika umkhulu wami wathi umkhulu ngani yami uyabona kusasa elamanqama amagama azomenyezwa kusasa azobe maningi. Thina sikhethe izolo ushuthi izolo lesihlanu ezulwini bekhetha izolo. Uma ukhethe ukukhetha igama elizomenyezwa ekuqaleni uyokusikhiphile ezulwini. Bangaki-ke thina emndenini yethu esesibakhiphile ngokuthanda ukukhuluma nokuthanda ukwenza izinto ngokufuna ukubukwa. La eNazarethe akekho umuntu odinga ukuthi afune ukubukwa ngaphandle ukuthi sibuke uShembe. Ngoba ziningi izinto esezenzekile ephakameni noma kwaShembe. Ngani ngoba kungena thina singene sigamanga thina seza nento eyodwa eNazarethe seze lokukholwa phakho. Okwakho ungene esontweni ulalele okushiwoyo uphume uhambe nakini indaba ikhona akuzozonke ezala ekhaya indaba ekhona. Zinabanikazi bazo lezi zala ekhaya. Asingafuni ukwazi ihubo lakwaShembe ekubalela kini ungalazi. Lokho kuzobhidliza umsebenzi kaNkulunkulu sibe umbukise emhlabeni nakubantu bonke bezwe sibukwe thina sibuka ngento siyona ngamabofu sayifica umnikazi wayo ekhangile bese siyayona. Inkosi kusisebenzisa.
ukuthi nayicinga isiphethe lapha umama lo usekile nongalali wabe sekhuluma namakhosana wayehlala eMlazi esabatha khona wakhuluma namakhosana basuka kuyisabatha basitshela ukuthi bazofika ngesabatha ngempela basuka ngesabatha la eThekwini lo ukhulumayo ukhokheli uMangubane kulaba waseMlambithi iThekwini ivame okuhle kodwa ngokwesihlalo esifiso esibakunyazi lwezulu sesithuthe kwathi basithuthe ngezinga bethile sesisezweni laseMaritzburg. Amen. Uma sikhona-ke laphaya yangena inkonzo yasekuseni ewusile esibhekile kusho ukuthi abantu basuka kuDethekwini yaphuma amehlo ethu ayekebhekile intuthuko yayingakabikho izinto zokuhamba bekwehluka obana labonana khona ukujanyana kungale amphesha kumphula hayi sonke ngesasesibhekile zaqhamuka iy'nsizwa zasho zathi hayi noma kanjani ngithe emakhaya-ke iy'ndlela zakhona kunje zasho zathi hayi yibo-ke laphayana beqhamuka bebane babeke bahambe iy'ndlela lezi zokuhamba emakhaya zethu ingcize sibabone belandelana bebane zathi awunapa impela sijabulele ukuthi sake sithole ney'ntumayelo zaseThekwini bathi bayoshona emfuleni bathi babekhuphuka emfuleni bakhuphuka sebebathathu sathi lo wesine kusho ukuthi mhlawumbe sachitha noma wenzendani hayi sabona bekhubeka impela baze bafika kusho kwakusabathele ekhaya kwami laba njengoba kwaphela uma befika sibuze ukuthi lo wesine ndiye namshiyapha wathi yesuke neThekwini sibathathu kanti bahamba nalo leli khaya elibabile ngezwe abaliboni bona thina hayi ukuthi mina ngedwa sibhekile manazane njengoba ngisho ukuthi kwase yakhona inkonzo zasekuseni sababona bekhamba sasesibone sathawa sakhumbula uShedrak noMeshach no-Abednego kusho ukuthi bahamba nani iqhawe lasemzulwini ngempela baphuma-ke babele besuke ekuseni la eThekwini belindile bengazeli uthongo bezolwa lempi bahamba bayotshamba usaya kulo muzi bathandaza isilwane saphuma saphela ngalelo langa ngalo leli qhawe esingalo namhlanje ngisho ukuthi yini imisebenzi yakhe esiyibonile mina-ke kwami miningi kakhulu ayenzile kakhulu ngobaba engimganile emsindisa kwake bathi bese evulamasango bendiswe ushevu badla maNazaretha siyacela noma kuhlale siyalo mhlawumbe ake siqale nemithi samaNazaretha badla bekhiphe ikhaftini zabo bekhulekile kanti ukhona osethe wazofaka umuthi usandokutholakala ngemali ukuthi kuthiwa ukuthi wayefuna umboni ukuthi ushede lo uyasebenza eyiNazaretha maNazaretha awusiyacela nathi kusangesihlane nokuthakathi maNazaretha siphoqa igama elikhuluma ngalo bathi bagula babebani bagula baba yinqaba bephethwe yisu kwazi bahamba kwayokwaluka kuleli qhawe lasezulwini babiyezwe kwabika ukholisi kayo uNdlovu umpongo wahamba wabika wathi
bayafa wazi wathumela abantu asebebagadile behleli bengasakwazi ukwenza lutho yabe sekuthi nakusasa kwathi ngani isabatha kwabisabatha kwathi yesabatha nasekubiziwe inkosi yamakhosi yathi hambani kuyokelo ali babilisa amanzi uthi lo mshumayeli ngayo ngakhohlwa umqondo ngikhuluma noNkulunkulu uthi ngathi baba isabatha wathi baba suka lesikhuphukwana wahlangisa abatheni kabantu uthi akaxazela ngamadolo ngamento ayikhanda ngithula ukuthi mina sengizonumela umuntu wasezulwini andazange bakuzeke lokho bashaya amaphramasitofu besasetshenziswa amaphramasitofu kuthiwa bashaya amaphramasitofu bawabeka amanzi banuka ayababa ubaba wakusisa kuthiwa wawangena ngathathu wasezulwini esigwijini ebhakedeni enkulu kuthiwa wangena ngathathu wasetha hambani nithaba waphuza baqambisa ibhisu nempela bawaphuza bathi avela phume njengenyoka kuphume ubheke ukuthi ngithola phaya kanti phuma bona ukuthi abanike babo uthi ubaba khona abakaya nabodokotela wathi udokotela lo dokotela omkhulu omhlinze kahle kangaka yimuphi lo dokotela wathi anginayo umuntu udokotela ushele awushifana lethi siyalazi ukhawe umsebenzi yalo umuntu yayiqede nami ngitshela ukuthi ngidedela abanye kusikhoselize alo Ziboneke thempeli entabeni zasendulide. Nkosi yamakhosi, siyabonga Baba. Sibonga ukusithwala kwakho Nkosi. Uthi mawusuke emazweni akithi sihlale ethendeni ngemuva Nkosi yeSabatha size songena phakathi kwalomzo sihlile. Unazaretha amahle Nkosini kuthiwa masikhulume ngenyanga yezulu. Nonkulunkulu uSamuyeli uNazaretha sizintombi sisuka naye emzini waseMbeka eMbekamakati sisuka eMbekamakati sasisabantwana abancane
ngidudubhana safika phakathi kwalomuzi saqala ngena esidwabeni Manazaretha amahle enkosini inyanga yezulu ingena phakathi kwalakhaya sasithi manje amadokotela ayegcekeni iqhamuka inkosi yasabathi ifikile ithi umnyango ufuna ubheke akufuna umnyango ozobuka imali uthi mawuguqe phansi bese kuthi uzolalaphi musuguqa phansi sukuma wakhe idokodo sigenza inhlahla sigenza ameva kunjeya bantwana benkosi Manazaretha amahle enkosini kwathi ngolunye usuku obaba besebenza lapha ethempelini kwakunomdolo omkhulu Manazaretha basebenza obaba khona yedwa wabona inyoka enkulu phezulu wathi awukunenyoka basebegijima bazobika enkosini bathi baba kunenyoka lapha phezulu emdolweni yaphuma inkosi yesabatha nomjivayo omhlophe ihambe usondeza eduze yathi mayifika yabuka phezulu yakhuluma nenyoka yathi abantwana bakho bafuna ukusebenza yehla uhambe uhlala lapha phezulu basebeyilinde bashumayeli bantwana benkosi yehla yezwa njengomuntu yehla bayiqhuba bashumayeli bayisifeza lapha phezulu isipholi sasesincane ngehla kwesipholi kwakunehlathi Manazaretha bayilandela ngemuva yake yongena babuya baqhubeka nokusebenza esekuyile uNkulunkulu wangenile ngelinye ilanga Manazaretha loNkulunkulu sasihamba sasisemotini imoto kababa yayishayelwa ubaba uShani lo sewushumayeli sisuka lapha epleni siyendabeni zaselinda Manazaretha inkosi yesabatha ihlezi phambili noShani uyashayela lapha eceleni sasihlezi nenkosazane yabamolase obathi ufikile yathi mayimoto isemajikeni entabeni zasendudumo wakhamuka inyoka yanyaka ibhamba ngasemgwaqeni yayibuka inkosi yathi Shani nesimoto wayimisa uShani imoto wathi Shani yakhuluma leyanyoka yethi inyanga yezulu yaqonda kuyo Manazaretha yafika yamana esikhathi eside sayibona ukuthi iyakhuluma inkosi yesabatha sihlezi lapha emotini yathi mayibuka inkosi yesabatha yathi Shani ibikhuluma leyanyoka ithi baba njengoba sengihamba ngedwa nje bengihamba nomngane baqhamuka abantu bangishaya ithi inkosi yezulu lomhlaba mina nathi ningahambe endleleni kwakuhamba abantu alohambe esikhotheni yasuka inyoka yangena esikhotheni yasuka imoto batana bakhe basezulwini lithe izwi asikhulume ngenyanga yezulu siphezu kwentaba yasenhlangalasi ufika umama uhamba nomakoti omntanakhe akayigqokile ingubo ufika uyagula lapha eduze kwenkosi yezulu lomhlaba uthi baba mlethena ngumalukazana akabathole abantwana inkosi yaqhubeka nokubikelisa walekhe eguqile nomama walekhe eguqile nomakoti eduze kwakhe baba ngilethena ngumalukazana akabathole abantwana inkosi yesabathi isibiza yena nomakoti ithi kulo makoti hawu ungena lapho wendele kuwo usuhlupheka kakhulu ufika kuwe uthi uletha abantwana ufika ucingwe ungakutholi kanti usuke ukuphi umakoti wasebheka phansi wabheka phansi wathi hawu uphezulu abacinga bakuthola uphezulu uthi umakoti baba nisuke ngikhona mebethi ngiphezulu baba ngilale embhedeni ithi inkosi yezulu lomhlaba bafika nabantwana bephindele emuva ngoba wathi uma ufika kulomuzi wafika wagibela emthini namhlanje kobaba abakoti bebefika bafike beshaya ifuba bethi umbhede wami uthengwe nabazali bami ugijime wehla wenyuka ushonele kanti umndeni lapha uyahlupheka uthi mawuletha abantwana ungamfikile umakoti othi mefika kukhona nowelimi okhuluma izingane zethu mefika emzini amadoda uthi mayifika ethi mefika phakathi kwalomuzo ethi mina kwami into ethile kanti unekwakho wena phela ushambe sengathi ngasikhumbula Manazaretha sibambelele lokhu khona angizoba mude angizoba mkhulu ngoba nangomzimba omncane
sikhuluma ngemizimba angahlutheka mama siyabonga Nkosi eSabatha ukufika entabeni zasendulile uNkulunkulu kaShembe ekhumbula abazali bethu ofundiswa mathunjwa osababethanda Shembe namhlanje uthola ufike emazweni akithi sathi Nkosi noma ngabe bengakuboni ikwenzayo kodwa namhlanje bazokubona ngoba ungathekile entabeni zasendulile Inkosi usisize Ubuphelele Media.